Na suncem okupanoj Kantridi odigrano je 8. kolo prve Hrvatske nogometne lige za juniore između domaćina Orijenta i gostiju Intera iz Zaprešića. Inter je trenutno na sredini tablice, točnije na 8. poziciji, dok Orijent ima svega 3 boda i zauzima posljednje mjesto. No moramo priznati da je to veliki uspjeh, obzirom da su novi u ligi za razliku od ostalih ekipa, koji su višegodišnji sudionici u ovom za njih elitnom razredu. Pa mislim da sve ove utakmice za nas su teške, jer ovdje ne postoji u ovoj lizi ekipa koja je možemo reći onako zalutala u ligi. To su sve iskusne ekipe koje su više od 5, 6, 7 godina igraju u ovu prvu ligu. Mi smo na neki način upali u ovu ligu kako smo upali i sigurno da nije lako kroz ovu ligu napraviti jednu kvalitetu. Vidi se da ekipe sve ostale to itekako kažnjavaju, međutim nema predaje. Nema predaje, bodova je još uvijek jako puno u igri. Ja se nadam da će se i nama negdje otvoriti, da ćemo negdje dobiti utakmicu koja bi nas samo podigla i kao ekipu i samopouzdanje. Kao što se i prije utakmice znalo, Inter je bio favorit te su odnijeli sva 3 boda kući uz rezultat od 0:4. Interaši su pokazali svoju nadmoć od samoga početka. Tako u 7. minuti Lovrić krasno ubacuje za Baričevića koji je u zaleđu. Izgledna prilika za Orijent u 8. minuti, gdje greškom Mateo Lovrić dodaje Manuelu Jakovcu, no glavni sudac, Vedran Jelinčić, koji je bio udaljen svega nekoliko metara, to je okarakterizirao kao zaleđe, na čuđenje cijele Kantride, pa i samog Lovrića. U 13. minuti centar šut Baričevića, no tik iznad grede. U 18. minuti Fran Vukelić dodaje do Lovrića, no sudac pokazuje da je bio u nedozvoljenoj poziciji. Igra se 27. minuta. Gojak je u duelu sa Romićem i lopta ga pogađa u ruku, a djelitelj pravde bez dvojbe pokazuje na bijelu točku. Borna Bilobrk nasuprot Romana Benulića. Benulić je uspješniji, no ne slažu se s time djelitelji pravde. I Benuliću uručuju žuti karton uz ponavljanje kaznenog udarca. Bilobrk po drugi put nadmudruje Benulića. Razlog ponavljanja kaznenog udarca još nikome nije poznat. U 33. minuti Fran Vukelić nakon ponovljenog slobodnog udarca pored gola. 38. minuta Lovrović sjajno pogađa za 0:2. Početak drugog poluvremena mogao je biti sretan za Orijent, no Zaprešićani su se spretno izvukli. U 48. minuti Luka Šarić pokušava iz daleka, no pored gola. Inter dominira i u 53. minuti za 0:3 pogađa Fran Vukelić. Fran Vukelić se u 82. minuti ponovo upisuje u listu strijelaca za konačnih 0:4. Osim pravog užitka igranja na legendarnoj Kantridi, gosti su zasluženo došli do sva 3 boda. Evo, za nas izuzetno važna pobjeda. Čestitke mojim igračima. Uspjeli smo u našem naumu, nametnuli smo se igrom, pas igrom i mislim da zasluženo odnosimo bodove za Zaprešić. Evo, bio je pravi užitak igrat na Kantridi i našem današnjem domaćinu želim puno uspjeha u nastavku prvenstva. Ovoga puta svakako je iskustvo gostiju presudilo, no možda i pokoja dvojbena situacija. A šta reći, nakon poraza od 4:0, jednostavno tu se nema puno šta nešto dodatno kazati, osim čestitati ekipi Intera na zasluženoj pobjedi. Jedino ono što možda, a ja nikad ne volim ni to naglašavati, eto malo su nas neke, neću reći zlonamjerne, ali sudačke neke odluke su nas poremetile, odnosno taj prvi gol koji smo primili iz ponovljenog 11-terca s klupe baš nismo vidjeli micanje nekog golmana, međutim suci su odlučili kako su odlučili i ubrzo nakon toga, nakon jedne ruke koja je bila diskutabilna iz tog jednog slobodnog udarca, nakon predane lopte, primili smo taj drugi gol i očigledno da smo nakon tog drugog gola i tih odluka malo potonuli, da nas jednostavno više nije bilo na terenu.
A drugo poluvreme ekipa Intera je to znalački utakmicu privela kraju i eto, na jedno iskustvo koje se vidi u nogama njihovih igrača, utakmica završila rezultatom kojim je i završila. U sljedećem kolu Orient gostuje kod Dragovoljca, dok je Inter domaćin Rudešu.